Kont Google la sou li. Pou retire kont Google la sou li, ki sa ou fe? Ou bali nan lang. Nan lang ou pale ya ou bali. Mwen mbali en espanyol, mbali en espanyol. Idioma. Selecciona tu idioma. Mostrar. Ok, mbali nan lang mwen. Kounya mbali na komensa. Te damos la bienvenida. Komensa. Ok. Asistente de configuración. Kounya mbali na siguiente. Continue. Siguiente. Asistente de. Siguiente. Bienvenido a tu XT1609. Kounya ki sa mbwel fe? Kom mwen ta pral konekte avek Wi-Fi la. Atrás botón. Kounya map toune deye. Tocar dos veces para activar. Tocar dos Kounya veces. toune. Te damos la Kounya bienvenida. ki sa mfe la? Bali na configuration vision. Configuration vision. Bali la. Configuración de visión. Kounya bali Configuración de visión. toolback. Pwede mfe. Menú On forme contextual le. global. On e. Toolbar. Como el. Mostrando elementos del 1 al. Ok, bali la. Configuración de visión. Kounya bali la. Fon sin. Como el. Ouais. Como el. Meni la. Tamaño en pantalla. Menú contextual Kounya global. bali na Toolbar. configuration Mostrando toolback. Configuración de toolbar. Configuración de toolbar. Ok. Ki sa ma fe la kounya? Map suspandi toolback la. Horizontal. Configuración de Mpeze toolbar. volume. Volume plus la avec volume moins la en même temps. ¿Quieres suspender toolbar? Toolbar. Vertical. Kounya ma Configuración bali de la. toolbar. Aceptar botón. Deux fois. Se suspendió toolbar. Kounya ki sa ma fe? Map monte. Mwen ale la. Kote ki di ajuda y comentario. Mbali la. Ok, ma bali na première partie en bas, en l'air. Ok. Ok, il monte image sa ba mwen. Ma bali ma cliquer sur image sa. Kounya, ki sa mwen fè la? Ok. Map desen ni. Ma bali na 3 ti point sa yo la. Termine politique privacidad. Bali la. Ki sa mbal descarga la? Mbal descarga. I V E N L O M. Bali la, meni la. Kounya na bali na première partie en l'air. Kounya ki sa nou pral download? Nou pral download FRPVENOM application ou bali la dan. Ok. Ok. Ki sa ou pral descarga anko? Beni. Apex Launcher. Apex Launcher. Meni la. Apre sa, ki sa nou pral descarga download anko? QuickShot Maker. QuickShot Maker, meni la. Ok. Ou bali la. Wè si la descarga. Meni la.
Ok, mais yo là, yo descarga. Kounya ki sa ou pral fè? Mais yo là, y ap descarga. Kounya, yo fin descarga, yo fin download, kounya on ap installe yo. Ki sa nap installe, FLP bypass. Ou bali, installa, installe. Ok, li fin installe, ou bali nan finaliza. Finaliza. Ki sa ap Apex Launcher. Installe. Noel. Apex Launcher. Finaliza. Kickshop Maker kounya nou pral installe. Ok, kounya nap bali nan Ablil. Kounya, ki sa nou pral Nou pral chercher Apex Launcher. Meni la. Apex Launcher, ou bali la. Ou bali nan deuxième nan la. Ou bali nan Preuve. Ok. Kounya ki sa ou fè, ou bali nan application. Ki sa ou fè? Configuration. Configuration, ou va chercher dans sécurité. Seguridad, meni là. Sécurité ou bien seguridad, meni. Après ça, administrador del dispositivo. Ou bali la dan. Ou bali la. Ou désactiver ça. Ou bali désactiver. Ok, ou tourner derrière. Derrière. Kounya, ou va chercher application. Application, bali la application. Qui ça va chercher? Google Play Service. Après finir Google Play Service, ou bali la Google Play Service, qui ça va faire là, on va désactiver. Après désactiver, on marque OK. OK, là désactiver. Derrière. Kounya qui ça va faire, on va chercher Play Store. Kounya ki sa wap fè? Wap réinitial. Wap démarrer téléphone nan ko. Meni, wap tourner derrière, wap démarrer téléphone nan ko. Wap bali nan réinitial. Il ferme là. Ok. Kounya. Kounya ki sa nan fè? Ap soti. Kounya, bali. A comenzar. Comenzar botón. Nap suspender. Tocar 2 veces para activar. Horizontal. Se suspendió top-up. Ki sa nan fè la? Nou bali nan comenzar. Sigue. Attends pendant 1 minute ou bien
2 minutes. La pa actualiser. Couvert. Ouais, bah allez, continuez. Continuez. Ouais. Now. Share. Kunya wabali après il fin actualizar wabali na no. Kunya wabali na omitil. Kunya wabali omute mde wabali na siguiente. Siguiente. Bien. Téléphone presque fini là. Ubali na todo listo. Ok. Ubali na acepta. Configuration téléphone. Téléphone listo. Si tu vas le faire là, on va activer ça. Allez dans configuration.